Novajlija u Košarkaškoj ligi Srbije, ekipa Crnokose iz Kosjerića ne prestaje da iznenađuje sportsku javnost. U izuzetno uzbudljivoj utakmici trećeg kola, košarkaši koje predvodi trener Blagoje Ivić savladali su favorizovane Beograđane ekipu FNP-a rezultatom 82-81. Ja bih se prvo zahvalio našem proslavljenom asu Milanu Guroviću, sada i mom kolegi u ovom rangu takmičenja. Šta reći, nema puno što da se kaže o ovoj utakmici. Videli ste i sami, utakmica puna naboja. Znači, mi smo imali konstantno neku prednost od 4-5 poena razlike. Ekipa FNP-a, jedna fenomenalna, mlada, brza ekipa, skočna. Igraju baš onako košarku kako treba da igraju mladi igrači. Mi smo potpuno zakazali u nekim defanzivnim zadacima, odigrali smo bukvalno 50% nekih situacija, ono što se nismo dogovorili. Naravno, kako smo mi njih skautirali, tako su i oni nas odlično skautirali. Čestito bi stvarno još jednom i poželeo puno sreće ekipi FNP-a i Milanu Guroviću, njihovom treneru i mojim igračima na borbenosti i na verovanju u sebe. Znači, do kraja nije lako dobiti ovakve utakmice i verujte mi da onako sad malo kad sve sumiram i kad je hladna glava, nekad je važnije dobiti ovakvu utakmicu nego pobediti 15 ili 20 razlike. Znači, pokazali smo da imamo karakter i da to možemo da uradimo. Pobednika utakmice koja je odigrana pred oko 500 gledalaca u Kosjeriću odlučio je Radenko Pilčević sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja 10 sekundi pre kraja meča. Pilčević je bio i najefikasniji igrač u ovom susretu sa 32 postignuta pogotka uz fantastičan skor za 3 poena, 6 od 7. Veoma teška utakmica za nas, psihički, jer smo trebali da dobijemo da bi overili trijumf u Beogradu protiv OKK Beograda. Bila je teška utakmica zbog toga što nismo sproveli sve defanzivne zadatke koje smo imali iz slačionice, ali na kraju krajeva bitna je pobjeda i ovakve utakmice moraju da se dobijaju uz dosta sreće na kraju. I htio bih da se zahvalim svojim igračima i da čestitam što su ostali do kraja u igri i naravno protivničkoj ekipi na fer i korektnoj igri. Hvala. Sve pohvale za fer i korektnu igru idu i na račun ekipe FNP-a koja je najmlađi tim u prvoligaškom karavanu. Čak četvorica košarkaša ekipe iz Železnika imaju tek po 18 godina. Prvo da čestitam pobedniku domaćinu, stvarno bilo je lepo igrati u ovakvom ambijentu. Nažalost nismo imali sreće u ovom posljednjem napadu. Pohvalio bih isto, čestitao bih svojim saigračima na velikoj borbi i požrtvovanosti. Nama sad ništa, ostaje nam da zaboravimo ovu utakmicu, da se okrenemo treningu sljedećoj utakmici i da probamo da pobedimo sve do kraja. Pa ništa, prvo bih hteo da čestitam ekipi Crnokose na pobedi, jer isto tako mislim da su zasluženo, ako mogu da vidim posle ova 3 kola, prvi na tabeli. Mnogo ekipa će se ovde namučiti, pogotovo ovde na domaćem terenu, jer igraju izvanredno, imaju izvanrednog trenera i od srca im čestitam. Na nama je da radimo, da učimo, jer ja mislim da ovako mlada ekipa kao što smo mi, potrebni su im ovake utakmice. Kroz ovake utakmice nadam se jednog dana neki od mojih igrača će postati, možda jednog dana reprezentativci, vidjet ćemo. Ali kažem, ovake utakmice treba da igramo, na nama je da radimo i to je to. Najbolju igru u redovima FNP-a pružio je Nikola Silađi sa 26 poena i 10 uhvaćenih lopti, dok su kod domaćih, pored sjajnog Pilčevića, najefikasniji bili Srđan Stojanović sa 18 i Boško Jovović sa 15 pogodaka. U narednom kolu Crnokosa putuje na gostovanje u Kraljevo, dok ekipa FNP-a dočekuje Vršac u svojoj hali u Železniku.